COVID-19 dagi ngakthokna bulan dama sik miyam na lakle yausang kumai picture na pangthokna na ba mati pak saw na miyam pun bi thabak le peter na ba chief minister en biren api torli Hausi Pau Yuan Rims Hospital da coronavirus ki case amata laite social media aran ba pau da aran ba pau sandro ki bas da yum phamoriga mi pai bo pokpi geno haina Rims ki director professor Santan api torli Rims Hospital da famungtara mga laiba surgical intensive care unit da mga si hospital si director Professor Antem Santan Hangdok Rain. Kunai gi chanabi na nubi singu punsin dun thambagi matam na trehana Manipur State Women Commission gi chairperson Dr. Mainam Binotana Pongdok Rain. Amasung legak na hayeng pau di manungda Manipur State Commission for Women gi chairperson Dr. M. Binotabo phamda gi law thok kadabne haina Youth Forum for Protection of Human Rights na taksilakli. Ma'am kurum jari adom ning briefs impact news ni hauzik pungza spop gi maroi ba pau sing miyam na pijari Malem pumba soal laba COVID-19 ase Manipur da yorok trabaso lamdam asida virus asida gi ngak thok na ba hon na bada miyam na mating pangbiu haina chief minister en biren na pauzel lakli chief minister ma ki pauzel da lamdam asigi oni yausang kumai ase yamna chawba amadi maroi ba kumai amane maroi ba kumai ama oirbaso virus ase lamdam asida sandorak tanana ba miyam na kumai ase khara pikthana pangthok na ba amade pak sauna miyam punba gi thabak labs haina apil torokli Karigumba lamdam asida virus asi sandorak patarabasu lengak na thengna na ba chapchan khongthang paikhatuna leire hana chief minister na thajab thamlaki Hausi Phabu oina Rims Hospital da coronavirus ki case amata leite social media gi aran ba pau du yumpham moirga mi pai ba pokpi geno haina miam da apil tawroduna hospital asida akhana ba kamari da phamung nipan thamduna Laina se thengna na sem sari loinana coronavirus na chingba makal kya gi sathi ba laina layong sing thorak ba matam na thengna na ba phamung kun leiga da ba anoba isolation ward saba yana leire hiram asida chief minister nongthum birena ayaba piba ga loinana proposal tharagane haina hospital se gi director professor Andhem Santana fongdorakli Hospital asida ngasi impact news ga akhana unabada Professor Santana hai ke bada ngarang social media gi khuthang da Rims Hospital coronavirus na naba anaba ma leire hana sandorok ki ba laibak thibane social media da coronavirus na nabane hariba Assam da gi mioi adu hausi phabu gi oina confirm to leitri madu gi matak ta mioi adu gi pulse normal oibata natana temperature amadi BP su normal oiduna masa fana leiri ma ki sample loduna test log tawna na magi damak thakre maramaduna miyam da mi paiba pi gi da ba I pau amata social media sanduk pigano loina miyam na su haksel gi damak luna na leibio Rims Hospital gi mai kai digi sumatam pumda section thorang lokatuna lei haina pongdoraki Hojiki to confirm tawdri diagnose taw bunatri akoina investigation dis tagre aduna akoi precaution di logda yade yam mi da yamna pakhalan do so koi pamde ai no da confirm tawda bunina koi hojikti akoi bed ni pani lerise coronavirus ki aduga room na mari ni lerise adu simak na bo hayeng wai tung da so sigumba outbreak ama tholok pa yabni na koina chief minister da hajegrise anuba isolation ward ama sase bed kun gi ma naman yare aduna akoi proposal thadori mi ngai na ri hojiki yam thun jana ba tawni adu patient si well being yam pagale ma breakfast sa khrenga si okay adu lona magi check to bada pulse completely normal ni 80 per minute temperature 98.6 BP 110 by 80 adaga magi sample do ngasi thagre courier laktra pure bu ada gel condition yam phare ma si hayeng report la kan dati negative la de tum discharge to yar Amaram da Manipur su coronavirus na nabagi pau laklabade yausang kuma yauna kuma harau kudimak lephan view haina coordinating body kurai na lenga ki pungning chingsilakli ngasi lamlong thong manak ta paumi singa unaba mada coordinating body kurai wangang loi em loyana fongdora ki bada Manipur ki tongan mafam singa yausang kuma ga mari lenana sana khonaba madi thabal chongna chingba kya pangthok kadori basida yarbi makai cheksin thorang lokot piu fongdora ki magna hai yausang kuma ga mari lenana microphone na chingba season bada section biba haksang thengna bai Yaba sana khona bagi event sing happy daba angang oiriba amadi ahal oiriba singna
ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯂꯤꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯥꯝꯅꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯄꯣꯟ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕ ꯂꯦꯞꯂꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯌꯦꯞ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯍꯥꯝꯇꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯁꯄꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ क्लबसिंदा अखोइना हाइजबा लाइहौ हौबा हाइबदि अखोइ हक्ति खंबा लाइहौगुम्बा तौबा मसागी अनाबा लेरगदि मसागिने खलगा हाइबदि मियांगिदमतने खलगा मा थोलक्तना युमदा पोथारगा लेबिबा थामन चोंग यावदो म्यूसिंग असे थापोंदा फजना सेकेंड निफु हामा मतुंगदा संगा थामन चोंग यावबिबा अदो लोन लोना थाबन चोंलिङै मनुसिदा अखोइगी थाबनदि चोंगा ngahaktang अखोइगी हाफ थाबा हाइतारे ngahak ब्रेक लौबा मतमसिदा कोरोना भाइरस की मतंगसिदा अखोइगी डेमो तौबिबा हाइबदि खुसा हामगदबनी सी तौगदबनी हाइबने चिंबा मयामसिंग असे अखोइगी ब्रेक लै मतंदा कोरोना भाइरस की मतंगसिदा मयामसिदा ngahakta लेप्तना मियामदा अखोइगी माइक्रोफोनदा सि लांगसिंगना मालेम पुंबद कोरोना वायरस कोविड-19 संदोरकपदगी ललोल इतिक्ता अकाइब पिरकपगुम इंडिया अमसुंग म्यांमार अनिगी ललोल इतिक्तासु चाउना हंथरकपगी ममी ताखरै वायरस असे संदोरक्त्रिङै मोरे वोदा नोमद लुपा क्रोर मंगादगी तरा फावगी ललोल इतिक चथरंबादो हौजिक लुपा लाख यांखैदगी क्रोर अमा फावबदा हंथरे हरै लमदमसिगी ओइना ललोलिति की ख्वाइदगी मरुओइब मफम अमा ओइरिबा मोरेगी फ्रेंडशिप गेट सिंगदा मेडिकल ऑफिसर अमसुंग स्टाफ सिंगना कोविड-19 स्क्रीनिंग तौबगी थबक कन चथरी म्यांमार की तमुरोम थंगबा माइकैदसु लैबाक अदुगी मेडिकल स्टाफ सिंगना स्क्रीनिंग तौबगी थबक पाइखले हौजि फावबगी ओइना लैबाक अनिगी मरक्ता ललोल इतिक तौनु नबगीदमक संगथोक चंगसिन तौरिबा सिंग स्क्रीनिंग तौबदा कोविड-19 की सिम्पटम लैबा मियोइ अमता थेंगनबा लैत्रि रिम्स हॉस्पिटल फमुंग तरा मंगा सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट मंगसी हॉस्पिटल की डायरेक्टर प्रोफेसर अंतिम शांतना हांगदोखरै हारिब यूनिट असिदा अनाबसिंग सिजिनगदबा फमुंग अदुसु रिमोट कंट्रोल ना चलाइबगी मथक्ता अनाबसिंग एक्सरे लौबगी मथौ तारक मतमदा अतोप मफमदा चत्रबसु फमुंग असिदा अदुमक लैरगा पोर्टेबल एक्सरे मशीन अमगी मतेंगना एक्सरे फिल्म लौब याबगी खुदोंग चाबसु पीरी सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट हांगदोकपसिग मरिलेनेना डायरेक्टर शांतना हाइखिबदा मणिपुर मियामना अना लायंगी लमदा थेंगनरिब अवाबसे इंटेंसिव केयर यूनिट वाट पसिसु अमने अदुबसिगुंबा यूनिट अमा हांगदोकपसि मणिपुर की मियामगी ओइनदि हेना कानब पीरगनी लोइनना ट्रॉमा डिपार्टमेंट दा आईसीयू बेड कुंतरुक लैरगनी मेडिसिन डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हारिबसिंग असिसु अथुबदा साब लोइसिंदुना आईसीयू थमनरनबा होटनरी हारिबसिंग असिगी मथक्ता अतोप डिपार्टमेंट सिंग यावना रिम्स हॉस्पिटल दा आईसीयू खक्तगी फमुंग चामरोम लैरगनी फोंदोकी सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट हांगदोकपगी थौरम अदुदा हॉस्पिटल असिगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर ए अरुण कुमार सुसरुक याखी सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट से अनोबोइना पूरा रिनोवेशन तौरगा अनोबोइना पूरा ऑनथोकपसे मॉडर्नाइज तौबसे हम लाइबग याम फबने अदुना मणिपुर प्रजा की दमक्तदि याम कानरगनी अखसि बेड ट्रांगाने अखोइना इंटेंसिव केयर यूनिट से अखोइगी याम क्वाइगी डिमांड रोइसे मणिपुर से इंटेंसिव केयर यूनिट की बेड लेते हाइबसे आईसीयू बेड लेते आईसीयू बेड लेते अदो सिगी पूरा मॉडर्नाइज आईसीयू अमा कोइना तौबगमबसे अदुना ट्रॉमा दसु अनदर 16 प्लस अन प्लस 10 लाइरकिनी अदगी मेडिसिन आईसीयू सु लेनबा तौरी अदि कार्डियोलॉजी साबल लोइसलकदोरे कार्डियोथोरासिकी अदुना पुलपना कोई आईसीयू बेड चामोंगदि लेरकदों माले सर्जिकल आईसीयू सिगी 100 mA पोर्टेबल एक्सरे अमसु लेरबनी अदुना एनी टाइम दा पेशेंट से सुम इलरोय से ला तौरनी स्टेट की इसिंग नुंसित मोटपगी चांग यामना वांगले मसिगी मथक्ता मखल खुदिंगमकी इंजन पानब गाड़ी सिंगदगी थोरकप खोंजेल मैखु अमसुंग सिजिन्नबदा अथिंग थमखर प्लास्टिक की चांग सु यामना वांगले हैना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एल राधा किशोरना फोंदोरकली वाफम सिंग असि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तोंगान तोंगान टीम सिंग इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम कयादा इसिंग नुंसित मैखु खोंजेल अमसुंग प्लास्टिक की ओइबा स्पेशल ड्राइव सथरब मतुंग फंगलकपा रिपोर्ट सिंग मतुंग इना फोंदोरकिबने ड्राइव अदुगी मतुंग इना ngasi लमफेल डीसी कॉम्प्लेक्स लेब मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनब मदा राधा किशोर ना हाई ड्राइव असी कोविड-19 ना मरम ओरग मालेम पुंबदा ओरकलिबा फिबम मसिग मरी लेना चथकिबने मियोय बदा लाइना मखल कया लाकपा असी नेचर अमसुंग एनवायरनमेंट दा मोसिलकपा अमदे अहोम कया थोरकपा असी यामना चावबा मरी लेना है वफम थमलखी
इम्फाल लाइबा अखोई सिटी ओरिबा कैपिटल ओरिबा मफम असिदा हौजिक इसिंग मोले नुक्सित मोले नॉइज की मोले स्मोक मैखु की अखोई परमिसिबल लेवल दा वांगदा लेखरे अदुरगदि अखोई क्रमाने हिंगनी फम असिदा प्रजा सिंगना अखोई इसा इसाना अखोइना ngasi नोटिस तौरिबा अखोइना ngasi मयामदा चेक तौरगा लौथुकलिबसे कदाइ फावबा अखोई असोइबसे मसिगी परमिसिबल लेवल दगी वांगदा चतखरे हाइबसे भाब ताबियु हाइबनी आइन ngakta ngaiba अखोइना हाइबा ngakta ngaiba अखोइना फाबा ngakta ngairगदि करमना ngasi अखोइना फेल ओइसलैबा सेक्शन पुनमक्ता फेल ओइसलैबा एनवायरमेंटल ngasi चेंज लाक्तना कोइ हिंगबा यारोइदरिबसे क्रमाइना ngakani पाउगी मिफम राधा किशोर मखा ताना हाइकिबदा स्टेटस सिदा अहान बोइना एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग स्टेशन अनि ग्रेटर इम्फाल की एरिया सिंग थमलगने मसिदा मतम की ओइबा डाटा सिंग ऑनलाइन की खुथांग थागतकने मखा तार ना मैनुअल ओइबा एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग स्टेशन तारा निथो यमसु स्टेट असिगी तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंग दरकार लेब मफम थमन थौरांग लेरे स्टेट असिगी नुक्सित यावबा इसिंग मनेल की चांग अमसुंग टॉक्सिक की सांग सिंग लाइन खंग ngam हेना थमलकी मणिपुर दा एनवायरमेंटल की लरीबा इशू पुनमक्सी अखोइना थिजनजरीबा पुनमक अखोइगी साइंटिस्ट सिंगना अखोइना ड्राइव तौजीबा पुनमक असे अखोइ हारिबा डाटा सिदा अखोइगी डिस्प्ले से थागतलगा ऑनलाइन दा लेगने मसे अखोइगी नीति आयोग अमदी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुना कंट्रोल तौगनी मखोइना मतम की डाटा मखोइना पामक डिमांड डाटा एनी अखोइगी एक्शन सिंग मखादा पाइखलिबसिंग असे तौजगनी मसिना अखोइदा तसेंगबदी मणिपुर की अहोम खरा लाकनी मरमदी अखोई मणिपुर दा लेरिबा अखोई खुदिंगना खंगद्रबा अखोइनादि फरीने खनबा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पैकेजरीबा एक कुंगी आईटीएम वाइज मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक तौजरगा अमदी ड्राइव तौजरकांदा हारिबा ऑनलाइन सिस्टम जेदा अखोई थागलगा थमननबा रेडी लेरे खुनाई की चनबीना नुपी सिंगु पुनसिंदुन थंबगी मतम नत्रे हेना स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन डॉक्टर मैडम बिनोताना फोंदोक्रे वाफम सिंग असि ख्वारमनिमा कैथेल पांगथोकिबा इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थौरमदा डॉक्टर मैडम बिनोताना फोंदोकिबनै थौरम अदु मणिपुर नर्सिंग काउंसिल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मणिपुर प्रिंसिपल ऑफ ऑल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मणिपुर सिंधुना जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स है थीमदा पांगथोकी थौरम डॉक्टर मैडम बिनोताना फोंदोकिबदा नुपा अमसुंग नुपी अनि की मरक्ता सब मानव राइट पुरके हायरबदी खुनाय सिदा नुपी सिंगना तौब यादे हायबा चनबी थादोक मथौ ताई मसी पुरकननबा होनबदा इसा इसागी इमुंगदगी हौना अहलोइब सिंगना नुपी सिंगबु अवांग थाकता पुखननबा होनब चंगी मसिगी मथक्ता नुपी सिंगना मरोमदम लेपचब ngamnanaba लाइरिक निंगथिना हायनब मथौ ताई फोंदोकी लोनेना हौजिक लेरिब एजुकेशन की सिलेबस होंदोक्तुना नुपी सिंगबु अवांग थाकता पुखननबगी करिकुलम अमा हाप मथौ ताई हैनसु महांगना पनखी सुमनदगी कयो खतम फिजिकल असोल्ट की नतबदा इमोशनल एब्यूज तो कया हम थुलकपा मसे एकोई मसे इक्वल राइट अन लाको मतमदा इक्वल राइट पर की हाइटर बदी नकोई नकोई दा तो यादे ना है बसे खमन बदी मतम दो थेबले है नुपी सिंगी यामना काम थोपम दबा अदु सिस्टम खरा एकोई सोसाइटी दा ले बसे मसी मसु अकोई ब्रेक अप तो बदी मतम दो लाख ले सोशल सिस्टम कस्टमरी लो सिना मरम ओयेगा एकोई से mang sangthenbada khurok thamba amadi chatnabina koibu social stigma ma pirakadra apna bini habirakadra okta bini habirakadra masi ekoi ya wajabani इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थौरम अदुदा सरुक याखिबी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की एसपी प्रियादर्शिनी लाइश्रमना मपुंग फाब खुनाय अम सेमबदा नुपा अमसुंग नुपी अनि की चफ मानब थौदांग लै नुपी की थौदांग याउदना चाखटप खुनाय अम सेम हाइबसे ओइथोक्तबने मणिपुरदसु लाइरुक लाइसु हैबा इमुंग खर नतना इमुंग अयामबदा अंगांग उनब मतमदा नुपाना हेना पाम्बगी चनबी अदुमक लैरे असुगुंबा नुपा अमसुंग नुपी अनि के मरक्ता मानदब मियंग थंबगी चनबी असि थुगाय नरब मिपुंग खुदिमक वाखल तामिनब मथौ ताई फोंदोकी थौरम कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की एसपी विक्टोरिया इम्फाल वेस्ट की ट्रैफिक पुलिस की एसपी शर्मा चिंबा मसक नायब नुपी क्या सरुक यादुना नुपी सिंगबु अवांग मथाक्ता पुखननबा वाफम कया फोंदोकनखी The various stereotypes mayamama prejudices mayamama akoigi social constructs adagi akoigi cultural constructs mayamama over time chahi lisang sitna akoigi chatnabi magi mawngda society sida dum kai haini mawng amada lakpa system do adu gidu break tawba stereotypes mayam do break tawba prejudices mayam do adu thugairaga adu break tawraga realization amala akanda
chap chana on ground ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯐꯪꯕꯗꯨꯅꯦꯕ Nakalamramda Hausi Manipur State Commission for Women MSCW gi chairperson Oiribi Dr. M Binotabu Thasigi Nipan Hayang Phabu Manungda Lenga Kamadi Marilena Singna Ma ki famdagi lauthokadabane hana Youth Forum for Protection of Human Rights na demand torakli Forum asina Sindhu ngasi Palace Compound leva Ward ki office manakta leva Forum asigi office ta pangthokpa paugi mifam amada Youth Forum for Protection of Human Rights Kaching District Women's Wing convener Olivia Thingnam Nahai Chairperson M Binota se maki power lan sizinare nupi singi hak kidamak yaipana na bathabak tawdre mamang the chairperson M Binota amasung Sengmai police station gi OC in charge Kiran Anina makhoi gi power lan sizinaduna Imphal West ki gari awang lai kai delaiba Biswajit ki loinabi Revika masam ki mayum da changduna Revika bu nam haduna date of divorce ki sign tawhan ba laikre nupi singi yaipana na bathabak tawdraba M Binota na chairperson oiraga hayeng malem pumbam sung Asidasu Pangtok Nagadoriba International Women's Day gi Thoramasi Pangtok pada Wahan Tok Lairo have a wafam tamlaki. M Bemota asi chairperson oibada matik sadare lokthok pikro amadi yamna competent oiba ama oina hapiu haijaba asi tabidriba asi nupi singi yaifanaba khanba nate haibasi mayek sengna ujaba phange hairiba commissions asigi chairperson asi state na athubada sindokpiduna awa ana tarba nupi singbu kanbibada mateng pangbiu haiduna amukasu laingaki wakhal singsinjari karigumba laingangna ngamloi haiduna laithok Pirabadi ngasi awaba taraba nupi khunai singi mahut sinjaduna Youth Forum for Protection of Human Rights amadi aikhoiga punna chatminariba CSO NGO activist amadi student organization mayam punsinduna makhal kayagi non violent amadi democratic oiba khongjang gidamak sem Malim Nupi Numitka Marilena, Social Welfare Minister Nemcha Kivjana, Lamdamas Nupi Sing the Yapa Pausel Pirakli, Minister Namaki Pausilda, Numerasi Nupi Singi Ikai Kumnabu, Singtabi Matakta, Makoina Minchet Urong Kinkiba Singbu Ut Libane, Numerasi Lapa Nupi Singna Ahomba Magitamak Mangtana, Sanction Getaban Habiduning Singba Made, Amanamabu Pangal Hapagi Mike Rom the Junction and about Hona Seb Natamlakli. Malem gi nupi oibi singi demit lak pada nupi sing malem gi puwari da laudun lakliba nat khunai sanmit lon namasung laisem lon lauri ba thaudang singbu lona thingkrab lalau lup kharagi apunba lupam oiriba kor kom na chero lamada ikai khumna ba ulak paga loina lamdam sigi nupi oibi pumna ki mafamda yaipa pauzil supirakli Generation Equality amade Women's Right haiba hiramda numit nini chumna chathagada national thaki workshop ama SK Women's College Nambolda ngasidagi haukrei workshop ase college asigi Women's Studies Center na UGC gi sentang makhada sathagada bane Manipur State Commission for Women gi chairperson oiribi Dr. M Binotana chairperson oiduna sathakiba technical session da fate of childless women and mother of lone daughters Legal Remedies Haibada Human Rights Law Network ki Assistant Director ODB TH Prem Latana Wangang ki Tuan Wangang Loy Singnasu Gender Roles Private and Public Divide Socio-Economic Development and Gender Inequality in Northeast India Haibahiram Yauna Paper Taret Lanthoki Nipiga nivaga thong manarabadi samaja asi sakoppa porokwa ngamgani adu natragadi koi samajasi sakoppa porokwa ngamoy hojiki matamda akoi nupi singgi crime je nomo gi hengalai masi nipaga nupiga thok se manaragadi pising sa nupi sing lai lai su yamna haibegi changse wanglabanina jiti oiba wakhan khanba ngamdabadegi problem mayam ama lakpasu ya phaba samaja ama su porokwa ngamgani Bisnupur District Su Council of Teachers Association ROP 2019 Semdo Haiduna Changchilak Kongjang Saugatladuna Relay Hunger Strike Sathakrai Kongjang Asi All Manipur Elementary School Teachers Association Zone 4 Bisnupur gi Makhada Laiba Oza Singna District Adu New Mini Secretariat Complex Block A Laiba ZDO Zone 4 gi Office Mamang Chathaki Banei Kongjang Adu Saruk Yakiba Kota gi Convener Oriba Jugindrona MLA Amadi Minister Singi Waina Handak Chathakiba Assembly Session Hek Loibaga Ahinga Madamakogi Tolop Chada Sama Nipuni Toy Dasmik Tariat Ama Hengat Kre MLA with the Minister Singi Hengalaga Oza Singi Tolof Nasada Kunitoi Dasmik Tariat Tatharaga Piribase Makogi Hak Matpani Hanapian of Fondoroki Hanana 1.3
lakh phangamba honorable MLA singi lakh ani makai phanggiba simak koi lebak sigi yamna achobu khongthang amani adana masina takpadi lebak si nahangi sen thonggi phum phatte haibado sauna phagatba leire haibado aigi maikeri gi thamjari sen thonggi phum phagalabani na kotana sangjari bu khongjang ase athuba matamda mai pagani haibagi thajabadu Salai Holdings Private Limited ki makada le riba sinmi sing na company si ki mathakta lengang na thamliba athing balok thok piu hana wakan mi pham chathakrai wakan mi pham du tera lokrak pum lekai de ba company si ki head office mamang da chathaki bane sinmi sing kallu sinmi sing ki chakum mai muthat anbi gano sep our future han haibana chingba iba play card sing wakan mi pham du sijina ki loinana mioi listing ama hen bada thabak pi de company ase lengang na athing thambadagi sinmi sing tha mari hena tolo phangdabna imung pu bada awaba mayok na re hana su wakan mi pham du sarugya ki sinmi sing na pen da phongdok na rakhi amasung athing ba si lauthok pi haina lenga ki pungning chingsilakhi Honorable CM Laibaki Awana Ubayadaba, Hojik Powda, Chief Minister Orakpasing Manunda, Quaidaki Papa, Chief Minister Ni Haidana, Meam Nangna Duna Lariba, Aquina Chukangeriba, colleague Minister Singh, Loinana Opposition, MLA Singda, Salagi Employee Singna, Apil Tojaning Badi, Hojikti, Akoyi. Employee singki awana kham thenge maram maduna akhoi salai gi employee singi damakta ubiraga akhoi gi salai gi mathakta athingba thamdana lairiba si lokthok piraga salai gi employee sing sibu hanagi matawgumna salai da amuhana thabak tawraga hingjege koi bo hojik kadai da muk chatlaga kadagi karamba mafamda employmentship kadai da thirugada koi sibo Age is also one factor. Amoyini sigi mathakta kadai kadai da koi buthabuk pibiu na hairu bagi mafam jo leite state sigi oina percentage khara do oirasu organization salai haibasina employmentship create to bangamiba organization amani salai da athing ba apan ba leiri base athu matam da lokthok piu ngase yu pung tarawm taba do de Imphal ur khulambi gi yang pokui police station gi manung chana saijang dam manakta mapangal kanba ai ri bom pokai kre bom pokai bagi thodok da asoga pandi yaw khide thodok thokpu madu da sam rifles amadi Imphal is SP yauna yengsin ki amadi makhata na bom lai ri bra haina thi bu hum gi thabak chathaki panba yai hauki ba tha amagi mamang da su ngasi bom pokai re bom mafam asidagi meter kunthra rom chalaga lai bom mafam amada IED ma pokai bagi thodok lai khrabani National Council for Teachers Education NCTE na handak DM College of Teachers Education ki bed course lokhoki ba mayok tanga si college asiki mairo isingna wakan mifam chathakrai thangoi banda leba college asiki geta college asiki Trainees Union Sindhu na pangthoki ba wakan mifam aduga mari lenena Union asiki General Secretary K Buddhadev na phongdor kibada state asiki lenga ki amadi lenga ki amatangai ba vet training college ama oidiba DM College of Teachers Education dagi vet course kakhiba se mairo isingna akan mamong da yaning de course kakpagi thawong asisu lenga gasina mathau taba thabak sing matam chana paikhat hauda asinane housing college asida tamliba mairo singi punsi mangba yabagi phibam da leiriba se athu matam da lengang ahen ba miang changduna training singi punsi manghandana ba honabiu loinana NCTE na piriba criteria sing asisu sooner ba college asigi infrastructure sing semgat pagi matak waliba teaching amade non teaching staff sing su athubu matamda hapiu haina demand torkli सरकार ने सु थबक तौगनी हारगा उन्थोक तब मैम लई अथु मतम थब उन्थोनिंगे अदुगा लोइना लोइना हुजिक लैरिबा अखोगी फैकल्टीज गेस्ट फैकल्टीज खरचु लई अदगी रेगुलर फैकल्टीज सु लई अदुगा लखथोखिबै मरमदि अनम्बा अखोगी रेगुलर फैकल्टी ओइदबगिनी याम मसिंग यामदबगिनी अदुना अखोइना हाइजनिंगबदि हाना लैरिबा गेस्ट फैकल्टी सिंगसे रेगुलराइज तौबिरगा अवार्ड पुदुसु अमु कोकबिरगा कॉलेज असिबु हिंगतबदा मतेंग पांगबियु सरकार ने सु थबक थुना उन्थोकबियु Monthly amadi Vaganda Satkani Toromba extended press conducted tour adu housing matam gi oiba coronavirus ki film masin maram oiraga cancel tore applicant singna makoi gi foreign passport amdi document sing mari lenaba office tagi laurana na badi IPR na thokpa chiro lamada khangalakli thangmen ban lorung pura laikai de leba TT Foods na puthokpa chahau gi anu cha makhalama ngasi launch tawkre lampel de leba CSIR Northeast Institute of Science and Technology complex ta TT Foods amadi CSIR NIST na sinduna pangthoki bathoram adu thangwiban constituency ki MLA KH Joy Kishan CSIR NIST ki senior principal scientist Dr. H Bir Kumar UVI Imphal branch ki manager H Suraj Maitai asina chingba mioi kyana sarugya ki ngasi ki thoromad ko mari lena MLA Joy Kishan phongdo ki bada Manipur ko resource marang kai na lejada ba state amana anoba entrepreneur kya tholak pa si afaba khongthang amani phongdo ki
ngasi puthokliba cha asigi matangda TT Foods ki proprietor P Suresh na haikibada Manipur da mamangda chahau gi cha kaya puthokpa laikre adu ngasi mahangna puthokliba chahau gi cha asidi mamangi cha singdagi tongan mamong amada puthokpane loina nama ki company asina makha tana anuba item kya am so puthokna na ba loina na mipal tang daba lamdama ma oina na ba honagan hena thamlakhi अखोई मणिपुर अखोई मैतई की पौर लम की सन सांगे तार मपान की नागदे फवनी मणिपुर की नाइटी मणिपुर साबु क्या तैचारमदनो है अरानब कंसेप्शन मणिपुर की अफाब लें मणिपुर वेजिटेबल खंदे चेंग खंदे विटामिन वैल्यू से लोई हेनबा गातने अखोई लोई खंगनब गातने अदना अखोई इसागी लमजिन थोइब पोचिंग से इनकरेज तौरगा अखोई मार्केटिंग से फजन तौनो होनब सी होई तारगदे अखोई ngसागी थबक फंग्रिब नहारोन मयाम लेरिसिंग से सिदा लोई इनकरेज तौरगदने Kunmari Raksuba Manipur University Festival 2020 ngasi lotion kray Manipur University Students Union musu de sinduna hauke Mars humdagi sana kona ba made nat ki obazago isaina chingba kya gi changdam nabna mapungoi ba thoram oina festival ase chatharakhi banai tongan ba university ase department nifu mathoina saru gyare ba festival ase da quiz competition chingba literary events sing chu pangthoki ngasi lotion ba nimita sana kona ba amade tongan ba events sing da makong matang tarab mairo sing da manamathum lanthoki अखोई छात्र सिंह मरक्त की यामना टैलेंटेड होबा स्पोर्ट्स दा कल्चर दा करिदा अखोई की डांस की म्यूजिक की तोंगान बा आइटम याम यामखरे लेरि मयाम सिदा अखोइना खंगलबा छात्र सिंह सिना हयेंग यूथ फेस्टिवल दसु मोइना फजना पार्टिसिपेट तौरगा अखोई की इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल दा अखोई की पीजी क्लासेस की मोइ थोकनी अदुई मतुंग दा अखोइना अखोई की यूनिवर्सिटीज की यूथ फेस्टिवल सिंह जोनल लेवल दा ऑर्गेनाइज तौबा अदुगा इंटरनेशनल लेवल दा नेशनल लेवल दा अदुगा इवन इंटरनेशनल लेवल दा ऑर्गेनाइज तौबसिंगदसु मोइ पार्टिसिपेट तौदोइनी मसी यूनिवर्सिटी सिदा तमिनरिबा अखोई महिरोइसिंग अदगी स्टाफ सिंग ओजा सिंग सिसिंगजिगी मरक्ता अखोई अमगा मगा लैबा थाजनबा अमदि सखंग माइखंगनबा अमदि नाटकी ओबा अमदि सानखोनबगी सिगुम्बा प्रोग्राम मयाम असे हेनमुक चौखटहनबगी पांदमदा अखोई मुसुन ngasi प्रोग्राम असे सिंज Bishnupur district ki Khangalab Lagmi Singh the Kumjale Singh and Nitaramapan Kun Yoina water pump setum sung sprinkle drip irrigation system sing Yantoki Bakaloina training program Musbang Tokre Lagmi Singh the Kosukula Yantopi Toramadu Pradhan Mantri Krisi Sensai Yojna Makada District Horticulture and Soil Conservation Bishnupur Sinduna District Horticulture and Soil Conservation Bishnupur the Pangtoki Bani Panmayabade Phase 9 Yentokliba water pump setum and sprinkler sing ase Aroba Phase ki oinangasi Laumi Tarada Yentoki Bani Numit Nini Chumna Chathakadaba Disaster Management Training Program ngasi Ningol Club Hairoke Temporary Office to Haudokre training as a Department of Relief and Disaster Management Government of Manipur sponsor Tauduna Ningol Club Hairok Nasin Mani ngasi training program da Nupi Humputra Hena Sarugyaki Scope for mobilizing locally available aromatic plants for generating income Hiramda training program ngasi Churachandpur district manung chana laiba Angels Place Bungwal Lydia Holda Pangtokre Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium Infalamade Zems Connection Trust Churachandpur ani nakhusam naduna Pangtoki training program da Sarugyaki Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium gi Project Coordinator MS Khaidem na haikibada Manipur mapam kaya da irai line up fangliba aromatic plant sing ase sijinaduna lomi sing araiba mong da senthok lambi lehen ba yai haiba ase khanghan bagi pandam da training program ase pangtok pane loinana training ase gi matungda lomi singi income hengat hanbada chawna mateng oiragani hainasu fongdoki locally available aromatic plants haibadi lamdasida maman yamna tangba manam nuksiba aikoina gi ignore toba khangdaba pabi mayam amali samna hairabada agar amasung tespata cinnamon haiba singasi yam aromatic plant convert toro pasa tanba yaba sida su natana yamna laina yum khuting da hoba cultivate toro su yaba sanare si su aikoina sam religious ki kari gi decoration gi oina khanduna lei toimusu masidagi essential oil si lokthu oga yuma tamda income yamna phangmunga
Numit humni sumna chatharakpa Vandan Vikas Kendra on Advocacy Cum Training Program solution kray Pradhan Mantri Vandan Yojana scheme ki makhada Divisional Forest Officer Jiribam Forest Division Sinduna Jiribam ki Babu Prada Labor Community Center the Pangthok ki solution mi thoroma da Jiribam ki SPM movie na phongdo ki bada training asida piri betongan tongan ba makal gi achar hai mahi na chingba singa si sem matam da hygienic oi mong da sembiu natrabadi masina maram oiraga tongan ba laina kya sandurup yai phongdoki loina na training adu saruk ya ki ba self help group singa lupali sing kun gi check mana amadi polam kya su yentoki miuiba jati isina zaga beri hygienic oi ba masibu yamna protection laina masibu yamna observe toroga masi mioi amada chaba matamda masi hakchang adura sokdaba laina putokdaba asikulaba wakal se masi ahamda pandam mogeda toiba haimi se masi raw material se kaya lor pro taramaga pukun kujalaga kaga madura kari yori patba kari yori ya se ai ki michin ugo bondaba Annapurna scheme ki makhada Kaksing district ki wena beneficiary chamri marfu mangada Kaksing ki DC Valentina Arambamna sing yanthokre Kaksing Municipal Council ki complex the Labour District Social Welfare Office pangthok ki bethorma da Kaksing Municipal Council ki chairperson Naurim Sanjit Kumar Kaksing District Supply Officer Arambam Kameshwar su saruk yaki thorma du mari lenena Kaksing District Supply Officer Arambam Kameshwar na phongdorok pagi matung ina masai chai humpu helaba pension ki senfam pangjada basingda khudong chaba pina no ki pandam da India lenga na scheme ase hawdok Kaksing district ki oina Annapurna scheme ki makhada chahi humbu heleba hansing moida khoina cheng yen thopagi thabak se ngasi pangthokre aduda Kaksing ki oina pulab oina beneficiary masing se 485 ni office district social welfare officer na khoigi Kaksing ki oina pubirai se pulab oina bag 240 bags 50 kilograms each kilo weight watana dum khoi loimak pi ne na thajai sigumba scheme se dum handaki chahi gi oina di ahan bani adu future da su adum continuously sigi scheme se dum sustain toraga dum pangthokani Bangladesh ki Sota Dhamai da Kunda Kraba Manipuri Singa Pungmen Pawmin ki Thoromama Ipsana Sindra Pangtokre Thoromadu Ipsana United Manipuri Organization Dhamai ga Khusam Natura Pangtoki Bane Thoromadu ki Manungchana Manipuri ki Thorom Adu Pangtok Pachat Kiba Singa Dhamai de Laiba Manipuri Singa Kudol Pot Lanaki Thoromadu the Wangang Kiba Singa Manipur ki Mapanda Machoi Ta Kraba Manipuri Singi Apun Magi Saktam Amade Pangal Sagat Naba Ipsana local Kliba Kongtangasi Apaba Kongtang Manipur lengang nasu matung tarak pada mating panghaning bagi apa fongdok naki thorom adu ki manung chana mafam adu ki miam da Peacemaker Artist Association ama khoi gi sumang kumai nungsi laman utuna mieng tahan ki Hoji masi tasengna aikhoina laksada ba si aikoi tourist haigadra aikoi gi wakhalon adu igi mari oibising da santhok hanabagi nungsi mari da laksabani India government amadi Bangladesh government anigi marina haiba program ase pangthokpa yai haibaduni maramaduna international peace and social advancement India ki embassy amadi Bangladesh ki embassy da aikoi madugi sesang thaduna haiba asigumlaba culture gi oigara economy gi oigara madu mayam ado develop taunanabgi damakta mari lainaba authority Performing Arts Center Amawariba Tapasya gi Taramapalak Suba Foundation de Thorom Pangthokre Thoromadu Imphal East District ki Manung Chana Laiba Singjamai Wangwa Pebia Pandit Laikai de Pangthoki Bani Thoromadu da Padma Shri Awardee S Thanil na High Laingak na art Tauzariba Singbu Thausabi da Bagi Pibamda Ngasisu Admak Hongdana Lady Sinda Haiba Kaki Mauta Lengang na artist Singi Damakta Tabakoina Tauhaningi Fongdoki Nasiki Thormaduda Performing Arts Center Sigi Nauna Putokpa Divras Utpagaluna Cultural Program Oina Mai Vizagoi Folk Song Tanam Hariria Krishna Bandana Amasung Pung Cholom na Chingma Kyasu Utki Drama oro, theater oro, jagoi oro, hangritol oro, masih asiki mati aku lana itu jom itu na aku upaida, na itu muna, ma madi pagal kedua masih sekolah sahi magi tha magi pesa sukpil si, ma singkut hingat na ya devi, sarkar gi magi asal lagi aja masih aku leheningi, aku nak kangam dah besi ay Manipuri gi art form si mangsil aku hui hui di law bude pulau law art form na Manipuri gi sakta ini tu na, ado art form gi tahu riba missing sila kari artist sing kari sokat lagi baju di aku hai bung kang dia masih, government khara mating pangkat na lanai
ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯨꯠꯈꯤꯅꯦꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯗ Imphal East District ki Soibam Lekai Telebe Citizen Club na sinduna chahi khudingi pangthokpa Interpana Cleanliness and Beautification Competition hanak sahi gi wana sungasi pangthokre competition ase wangkhai gi MLA Okram Henry na sponsor tawduna chahi khudingi yausang sports festival ga mari lena pangthokpane competition gi sarukama oina club asina kon matongan tongan ward sing Thangjing Marjing Wangbrel amadi Kaubru habena chingba pana tarani thoi thon khaidokhi loinana pana sing na magi zaga sing da plastic waste yauna amorakai sing lokhatuna lubanan batanaki Thoramadu mari lenana MLA Okram Henry na phongdor kibada competition ase laikai ama lunan na thambada laikai miam gi thaudang chauna lei haiba wakhlol khangan na be sponsor tawbane loinana janim stable lambi yauna citizen club na kon lambi singsu tha sigi mapan forward koila stable loishilagani haiba wafam tamlaki Satliba Thasigi Mapandagi Hogodorba Machugi Kuma Yausang Lakpa the Manipur People's Party MPP Gimaiki Miam the Yapi Pausel Pirakli Nakalam Ramda Machugi Kuma Yausang Lakpa the CAF and PD Minister Karam Samnasu Manipur Gimiam the Kuma Yasigidamag Yapi Pausel Pirakli Tarahum do Suba Manipur State League ta YPHU Lalambung Mai Pakre Kumukjam Joy Kishan Sentang Makada All Manipur Football Association is in Nukubalam Park Artificial Turf Ground is the Football League singing as Sana Kiba Yankai Taruk Suba League ta YPHU Lalambung is Sana Roy Lunkongam Haukibam Sung N Olen Anina Mess Asigi Taramatoya Malikun Mato Suba Ministinda Panjal Amam Chandur Sagolban United for Panjal Anishino the Mighty Pibangam Ki Mess Asida YPHU Lalambungi Sana Roy KH Lucky Amadi N Olen Anina Meski ni putare di Mariputara suba minute singda sanabagi chana kang lon ngaktana sanabagi damag center referee na yellow card amam book tauki Mari Suba PTCC State Level 7 Aside Men's Open Football Tournament King Asima Katabal League Match Mari Sanakray Pasoi Tuliaima Century Club Pasoi Part 3 na Sinduna Club Asiki Sanabung ngasi Ayuk sana kiba football tournament sigi anisubal league ta RFC Khamnam Nerekna Dress House AFC Pasoi Part 1 bo Panjal Taruk Marida Ahum subal league ta na Panthoi BFC Pasoi na SYDA Ketrigau Panjal Ahum Amada Maithiba Pibangam na ki tournament sigi ngasinungtil sana kiba Mari subal league ta na Ngairangbam AFC na Eastern Sporting Club Nongmaibung Panjal Mariam the Mighty Pibangam Kibagalo and Manga Super League Tana Ratan Jewelry Pasoi Part 1 PTCC Pasoi Part 3 Yamna Lakshan Panjal Taruk Amada Mighty Pibangam Ki Tournament Asida Tim Tara Nipan Kanglu Marithong Kaidokuna Sathariba Tournament Sigi Hayeng Ayuk Makatab League Match Ani Sanagani CRPF की 109 सुबह बटालियन सिंधन थासी की तरुक तकी सथर की बा इंटर ग्रुप सेंटर बटालियन CRPF हॉकी टूर्नामेंट ngasilotion kray mongshangai makhale ka ground satha ki tournament asi ngasi aroibe numita 109 battalion amsung 86 battalion ani ki marakta final match sanaki final match ado 109 battalion na 86 battalion bu panjal taret sinoda mighty bapi ki Houses Chathar Behero I League Trau FC home match hayang numdang waram pung mga taw matam da Kumalam Park Main Stadium the Indian Arrows ka lamba taw naragani hayang match asida su Trau FC na full point phangna akan mamong sanagani haina Trau FC ki head coach L Nandakumar Fongdokre hayang match asigi mangoina na ngasi Kumalam Park Main Stadium the team anima ki head coach singa pamu singa unaba mata L Nandakumar Fongdor ki bada hayang match asi Trau ki oina di yamna maru match amani Trau ki ano striker Pritu Yauna, defender Dinesh Chandra, midfielder Falguni Amsung, Premjit Animak Soktun and Laban and Traugi in the arrival match some of the Oiroi had a Fongdorki, Aduba Hosik Ladyba, Sanaro is singer say good safe Lavana, Miami support color and my partner, and Sanakan had a Fongdoki. Tomorrow we are playing against a very energetic and young team. They are very good side. It will be very tough for us also, but from our side it is a very important juncture right now. So in maximum we are playing attacking game and try to get more goals by the blessing of our football lovers of Manipur fans.
true football lovers. These Indian Arrows, they have been with foreign coaches for the last so many years, and they are well combined. Their mobility is good. They are well balanced, except they don't have foreign players. I can say this is a very good team. Hayang mesa sigi matang the Indian Arrows ki kari expectation laibag hai na pamusin hangba wahang da Indian Arrows ki head coach Ben Kates na fongtorok pagi matung ina Indian Arrows ki wene so hayang mesa si aruba oigane mau sana Northeast State ki home team ga sana bahai basi yamna challenging oi mafamasi ki environment tongan badana tana home team gi supporter masing yambana ewe team gi sana ro ising da pressure lay adubu Indian Arrows ki team da so Manipur ki baming leda defender Hormi Palm amade midfielder Gibson chingba sanaro kya yawna positive outcome ama lakan ihabigi thazaba lay haina phongdorki. Why? Because of environment and the field, the city, the situation, everything is changed. Means we'll get different than Calcutta. Wherever we go, Calcutta in any way, it's Northeast. It's always a tough teams. Not only all the Northeast team, it's very tough. So tomorrow again, it's not a very easy game for us. And yes, our boys are very the positive mindset. They know how important is this game. Yes, they will play good and will get point. So we done something different for tomorrow's game. The tactics and tactical. Yes, we'll see how it's going to work. Mayang Infal Thana Awang Laikai the Nona Samjilaba and Tomcho Higher Secondary School Ground Kangjaibung Ngasi Mayang Infal Kendri MLS or the Manipur Legislative Assembly Deputy Speaker Kongkham Robinson Maikum Hangdo Kray MLA Local Area Development Fund Namadi Miam Gimating and Nona Samjilaba and Tomcho Ground Nasina Micah Yason the Lady Miam Maruina Naha Kada Sana Konabagilam the Kana Pirganihana Deputy Speaker Tamki Ngasi Pangtokiba Achamatorum Aduda Deputy Speaker Kongkham Robinson Haikibda and Tomcho Ground Miamna Kangjaibung Haina Hen Kang Ribilampaga say Sahi Kyagi Mamang the Kanamatana Miyang Sangbi and Lerak Pasi, Micah Yasomi Club Organization of the Miam Gimatin Galona Kana Hona the Ginga City, Mapung Pava Sanam Bungama Oire, Groundness the Angang Singuiba, Park, Amadi Alora Bamu Singna, walking thousand and about a kind of a part of same lay, local area development fundagi. Senfam Kara Amade Miam Gimati and Galona Sanabunga say, Sem Gatner Hona by the social media da, Muikran Aran Pracharam, Toki Badu Libak Tivani, Pongdoki, Nakalam Romda, Deputy Speaker Konkam Robindro Nahanba, Sido, 9-a-side day and night interconstituency football tournament, M Tomcho ground, Haudoki, Tim Taramangana Sarugiakiba tournament Sigi, Nasi Haudoko Namita, SEDO, Mayang Infalamade, NCP, Sabun Company, and Gimarta Sanakiba Hanba Matsta, NCP Sabun Company na SEDO Mayang Infalbu Panjal Amasinoda Mighty Bapiki Ground se matamda haiba matamda wana tawi khotlena si local area development fund gi khaga lokho semjabani program ama yawnate laikai gi halaman singna engineer tanar matungda kasu hapoidu mahutta akhoi gi wa gi khoi engineer da present ta proper tanaraga wa hapana khar kangani haibdagi wa hapchagi ne habse matang matam cha matam sengdokchage nei na zum thamjabani Facebook tadi wai chai gare wa happy karamba program da hapano khopano na masi seng na jiraga di laikai pullaga local area development fund gi khar lokho ga laikai gi ngam ngam khar mating pang poduna ground sem da bi ade haibdagi semjagi ne habse si mai sengdokchage dai kuntra matakda apam kana gum yin mi han yin dra koi part oina ma nga pham mo ne pham jaga amne adu MLA koi Manipur gi deputy speaker ma na koi ward pudding no pham se athu mo tum sembi na nga si koi uri ba nga si ki phil si asi koi na aso mangla la bani koi lo yam si kai na koi manglu o pot ma nga si koi da tai bang da mang phang na bani na i wakhal thamjai masimuna nga si koi deputy speaker zo lamdam sida mai pakna matang pidum ma leiba ki sebat Matanga Shoda Bulletin say tension jadring Gimangwin headlines of Manipijari. COVID-19 nga thokna na balam dama sig miyam na lakti bi oksan kumai pikhana pangtok na na bam di pak saw na miyam pun magi thabak lepina na ba Chief Minister N Biren Apple Torkli. How's it possible when a RIMS hospital the coronavirus case am the late social media gi aran ba pawdu yum phamor ga mi pa gi pokpi gano haina RIMS ki director Professor Santan Apple Torkli. RIMS Hospital Pamung Tara Mangalay Surgical Intensive Care Unit Bangasi Hospital Sige Director Professor Antim Santan Hangdok Ray.
Khunai gi chanabina nupi singbu punsindu na thambagi matam natre haina Manipur State Women Commission gi chairperson Dr. Mainam Binota na fongdokre. Amasung lengang kahing pawagi manungda Manipur State Commission for Women gi chairperson Dr. M Binota bu phamdu gi lauthokadabani haina Youth Forum for Protection of Human Rights na demand torki.